ya zo duniya domin me ko don me ya zo duniya da filatanci. Yesu wanigamdume, Isa wanigamdume, Isa warigame, Isa wanigamdume, Isa warigame, Yesu wanigamdume, Yesu warigame, Isa warigame, So mun gode Allah. Isa warigamede. Yesu warigamede komi albarka fu warigamede. Tunda Yesu ya zo domin mu komai albarka dukiya komai ya zo domin mu. So min lara deftere Markus sura gotel aya go'o yahugo aya joyi. Zamu duba Markus sura Go'o ɗaya aya go'o yahugo aya joyi. aya ɗaya zuwa biyar. Sura ɗaya. Markus sura go'o aya go'o yahugo aya joyi. Deftere Markus kebi Markus sura ɗaya aya ɗaya zuwa biyar. Idan kun samu pastor karanta mu da ko English ko Hausa. Suka iso hanyar teku a ƙasar Falasɗinawa. Markus Sura ɗaya. Aya ɗaya zuwa biyar. wanda ya gina karanta. Markus sura ɗaya aya ɗaya zuwa aya biyar. Tsawon shirin ne. Idan ka ga turan Jangan tarik. the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in the prophet, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his path straight. John the Baptist in the wilderness, and preached the baptism of repentance for the remission of sins. And there went out unto him all the land of Judea and they of Jerusalem, and we are all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sin. So, kena ada Hausa? Okay.
ɗum woni habaru belɗum dow yeesu almasihu ɓiɗɗo allah no windama nder deftere annabi isaya wiiki allah wi'i raɗɗum mi lelirayi lilaaɗo am o ardoto yeeso maɗa o moƴƴina laawol goɗɗo e nodda nder ladde e wi'a moƴƴine ɗatal jomirawo forte laawol ngam garol maako non bo yahaya gaɗo baptisma jooɗi nder ladde emo waajina emo wi'a tuube ɗum waɗana on baptisma nder inde allah nden allah yaafoto on yafanto on hakkeji moɗon yimɓe ɗuɗɓe daga leydi yahudiya fuu e gari urusalima gaɗi ka yaaki to maako e ɓe wi'a fuu ko wooɗa ɗum ɓe gaɗi emo waɗana ɓe baptisma nder saangol urdun o jawmirawo barkiɗina wolde maako so en nani habaru yeesu almasihu mun ji labarin yesu almasihu kama ina ba da kan magana nan akwai saƙo ya jo kafin yesu almasihu ya jo akwai saƙo ɗo hokka hoore haala haɗo ni ɗon nelal je wari kafin dañeki yesu almasihu wato nde yesu waray da yesu zai zo wani tan wari non ba wai ya zo haka nan ba wala habaru wala goɗɗum ba labari ba komai daga ton jamanu annabi isaya Allah yacci wodi mo warata Allah ya gaya mana akwai wanda zai zo hande o waray mai lutti ɓuray seɗɗa fahinta o lori o wi o lilay goɗɗo feere ma wara yeeso maako ya saura lokaci kaɗan ya ƙara gaya mana wara heɓa ngam moƴƴina laawol ngam laamiiɗo waray ya gaya mana wani zai zo kafin shi zai zo ya gyara hanya domin sa wato waray ngam yecca himɓe woodi mo warata tuube fa o yaɓɓina ngam woodi mo warata kanko laamiiɗo zai zo ya shirya mutane ga wanda zai zo fa su tuba wato kañum ɗo holla min kala ko Allah waɗata fuu wata ɓe duk abin da Allah zai yi yana fara nuna wa mutane ko Allah waɗata pat wata ko yecca himɓe tura lilal tawon yimɓe anda Allah da sako mutane su san da wannan wonai Allah waɗa hunde tan nonnon ba wai Allah zai yabu haka ɓe laari annabo en ha garol yeesu almasihu diga tonde deftere isaya alii o lilay goɗɗo wara ngam moƴƴinde laawol kafin Isaya ya ce akwai wani zan aiki wani kafin Yesu almasihu ya zo so amma yurmede duniyaaru wato ko moye futini gite laara moye warata tausayin duniya kowa ya bude ido yana jiran wa zai zo ɗo laara gite nonnon je wawata yana kaso kawai da ido kawai na gite ɗe nuɗɗinki ba wai idon na gaskantawa ba nde o wari ha nder garki mako nde o wari himɓe jeeyimo ɓe wi'a ɗo ay ɗum ɗi mariamu da ya zo mutane da suka ganshi sun ce wannan ɗan maryamu ne ai mun san shi ai kiɗa ma o heɓi saɗɗum ha hoore ɗon kam o ɗo golla iri maybe ma ya samu wani matsala a kai ne ma shi ya to amma jam hakkilo andi e lilaɗo on amma mai hankali ya san wannan aikakken Allah ne kañum o wi emi ɗum woni habaru belɗum dow yeesu almasihu ɓiɗɗo Allah ne labari mai daɗi akan Yesu almasihu to joni en gari ha timmutititande yanzu mun zo ƙarshen shekara wakkati dañeki yeesu almasihu en mbiya christmas lokacin haihuwan Yesu almasihu to noyi en ɗo yi'ira dañeki maako kin ton enen joni ya muke ganin haihuwan shi na da mu a yanzu noy bo min ɗo yi'ira no min woni be maako jonta ya kuma muke gani yadda muke da shi jonta no min woni be maako noy en ɗo yi'ira
yadda muke tare da shi ya muke gani. Gamda ta indari jamanuri ya iluha kairuham. Domin Bedon mun dorena duba elami wala imaye fu bedorena. muna jiran wani zai zo amma Bedorena lami doro wala o japta lamu fu. muna jiran mulkin nan zai zo a kwace mulkin duniya nan. Wakati mai bedorina. Haka kawai suke Ne duba. Allah turi Yesu almasihu ne keddugal mako Da Allah ya tura Yesu almasihu cikin girmansa. da wani sai bi a dona kan ko ya to ka waran gam sai ba o la Da ya zo sai suka ce a ba shi ba ne har wancan zai zo junta ne. har Isra'ila har junta be mai yarda maka ko Yesu A Isra'ila har yanzu wasu ba su gaskanta shi ne Yesu. da tabbitar wa Yesu wani har Ursalima har gaba da wani A Ursalima har yanzu akwai wayanda ba su gaskanta ba. da tabbitar wa yo da dole yana bibi ya Gaskanta ya zo ba suna kowa jira. ya kalamu fere na ja bi Ya so kwace mulki ne kawai. to enen bojon kan ne en yirata dan yake mako noi bo en Kuma yirata yaya muke ganin dan haifuwan yake shi? mako Haifuwan shi ya muke tuna haifuwan shi. jawara oyerki Yahaya Da zai zo ya tura Yahaya mai Yahaya ga do baptisma gam heba la asena saboda ide ko la ni mutane su wa zama masu tsarki kafin liman tsarki. to ni no yin mojine Yanzu yaya tunanin mu yake? no mojine no la bi seni de dite ko isipto da Tunanin mu yana da tsarki da za mu iya tuna haifuwan shi. ko en no ma de hala se de hala bali hala de ije sementan Kuɗi, raguma akan abincin mu kawai. ko min no ma mi dore na to wakati dan yake ma ko min jaka je to de min kinsa ka nyama ko ide kan Muna jiran lokacin haifuwan shi za mu ci abinci mu ci kaji kawai ko ko min no numa jota ka to wakati da yake mun fa ko to ai mi larta ba ha wodi ko mi adi jawmirawa mi ya ko fa muna tubi tunani lokacin haifuwan ngam mi tabbiti Yesu wara akwai wari abin da hadi na yi ya do a ngam baya. mi lata mi labdo ngam mi wara Yesu ma da mi seni do mi anda bo wakati mi wara ka hamada ko no en do numa ko akwai abun da na yi zan tuna abun da na yi a baya da ba shi da kyau ko kuma ina tunanin wani abu daban. ngam to en do numa Yesu almasihu jota ka kirsi wara yende ka janga mi yakka ga to le mi nyama ka da to kan yum tane numa da kai annam mere mu mi wala ko Idan muna tunanin Christmas zai zo mu ci kaji kawai mu sha mu ci kawai to abun banza ne. ka duniya do woni Wannan a duniya nan ne yake. kamka daga zaman ko fuɗa fuɗo ɗum non on Kafin zamani ya fara hali ma haka neɗɗo ya ko faru. fu hali mutuntaka hali neɗɗo ka fu bo ɗum non Halin mutum. moy moyɗa ñamugo ɓeɗɗu hay woni Waye baya so ya ci abu moy moyɗa kaza? ƴakkugo gertogal ƴettoto lati Waye baya so ya ci kaza a nan? wala goɗɗo may sen ya ƴakka ha heɓa ñaw amma a yiɗi kam Sai dai mutum ya ci domin ya samu ciwo amma yana so. amma a siftora ha mi woodi hakke Amma dallinde ka tuna fa ɗitani ina da zunubi fa. bana yaye may baptisme oɗon nodda maɓɓe hakke ngam wara tuuba laamiɗo oɗo wara su zo su tuba. yidde ko laamiɗo warata kamɓe kaɓe looti ɓe laaɓi Kafin mai tsarki ya zo su sun riga su banku sun fita. jonta en anndi shugaban ƙasa wara ha ɗo noy ay kamɓe paɗe maɓɓe ha sodaje 5,000 ngam Yanzu mun san heɓa shugaban ƙasa yana zuwa nan a takalma ma zan je in saya 5,000 domin mu fita. to kamo yaha may baptisme ɗum nodda ngam heɓa Shine ya yimɓe yi tuuba mai laamiɗo ɗo wara kira domin mu to kanjum non enen ma jonta en numa zuwa. jonta kam en ciftora wakkati dañeeki maako on jonta o daña nder duniyaru wari nder duniya ngam moye To yanzu za mu tuna ya zo lokacin da ya zo duniyan nan domin su waye. wari ngam meɗen en fuu Ya zo domin mu duka. wari ngam am tan Ya zo domin na. wari ngam ma tan Ya zo domin. ngam ko moye fuu wari ngam mum Ya zo domin kowa ne. ngam hakkilo jeema je amma je am Zunubin nan naka ne, nawa kuma nawa ne. ko moye ɗo mari je mum ton non Kowa na kisdam da maako zunubin shi. o sendini min en pat meɗen kisdam maako ko Ya moye je kuma mum raba ma kowa. wala mo foti hawtaɓe je banni
babu wanda za a iya haɗa nashi da wani. Hani ya da wakati daga wakati tuba ne ko wakati kwani ya Ban tubi san ne. lokacin da ka tuba ba. Ban san. Amma Yesu ya same ka. Amma Yesu almasihu. Yesu ya hebi ma me maka ko ba hebiya. Shine kuma Nde wari wa hauti ne. ya zo a Ayi haɗa. ko mai ko wani ga mun. Kaga to ya zo domin kowa ne. Ga mun ne da aya nai. Shine a cikin aya na 4. Obi non bo ya ga do baptisma jodi der ladde. Ya ce haka Hoti da ne mai ladde. baptisma ya zauna cikin jeji. Nane fa. Ku ji fa. Da ladde no hoti ma nan da Cikin wuro. jeji ne ma ya koma. Na wa ya hawa da fere. Bai na ya jirge sa fere. buga ba. Da Bai ladde je no wani ya gona ba cikin daji ne ya je. gam me gam he ba unno da hite. Domin mene domin ya Jemani kira ta mutane jawara masu ba. zunubi. Gam woni mo warata. Bati wa wodo ko ina lawo. E mo wajina wolde Allah. Yana wa'azin magana. E mo wi a tube. Yana cewa ku tuba. Wani ya noi tube. Yana ce mene ku tuba. Ene majota Mu ma in shiftora. mu tuna Wakati Yesu ya wani hadi da wani Yesu almasihu ya zo duniya nan. wakati ko wani en ne ko danya ni tisha. Lokacin da ya To haife e shi a ni da ya numa tume hakke ko min gadi haye su jawmirawo kuma mu atuba tuna wani irin zunubi ne na yi mu tuba. ni tuba atuba ko tuba mu tuba. na wai a tube on tube ini min fu mi Kai tuba ka tuba. en fu e tuba den Ni ma in tuba duka mu bote tuba. war Yesu almasihu Domin mu samu albarkacin zuwansa. obi tube Ya ce kun ku gwada na tuba baptisma da a yi inde muku baptisma Allah ya cikin fito sunan nin Uba Allah ya zai fito yafe ka ya fanto hakkeji mu kuma zai yafe mana zunubi. so ko dai ka a hoti haja o mirawo Allah ya Koyaushe in ka koma wurin Ubangiji zai karbe ka. ko dai to ni a hoti ya Yesu jawo mirawo Koyaushe ne in dai har ka koma wurin shi zai karbe amma to a tuba ya to a hota Yesu jawo mirawo amma amma baka koma wurin shi ba fa. to shedan ya mai ne bai bi shedan dum baro ga dum an dunga on wai ta ka ko ga yama Wani abun ci ne yana neman abin da zai ci. to elema ko ne dum gam ne to jere na yu tai sapo Amma ko wani lokacin mutum ne ba mu kai 10 ba. to tara mu jere na ita yu tai sapo kan mu wadi ko ne ne tuba ne ko ta haye su jawo mirawo Ya jawo sa mirawo koyaushe mu koma mi wurin da Allah. kowa na ko mi wadi kan ni fakan ni to mi kasu Ko balla ba abun da na yi mu ce ma Ubangiji mun kasa su ne ya kuma taimake mu. so amma to en jeji ti dum fu en jeji ta Amma an mun dum manta ka ko mi da wadi no dukan ka wannan. kadi ko mi wada ta ka Allah wada ta na ko mi no do wada Abun da nake yi Allah ne fere yake yi goɗɗo ko fere ni ne nake yi. a kirista a nuɗɗin ɗon amma Ko a kuma hokkai wasu jawmirawo Kirista waɗata ne masu bi amma ba su ba ma Allah abun da zai. kanko no yiya kawɗo waɗa mi waɗi kaza mi waɗay kaza mi Ni ne waɗay nake kaza mi yahay ni kaza ne nake wannan ni nake wannan. a yejiti haala Allah Ka manta da Allah. a yejiti Ka manta. non tahira saluma a ayno moji am dillino ha babal ɓe ati wakkati jonta wakkati ma Allah siryi nga wadda laaɓiɗo ngam mi hisa Allah ya shirya ya kawo mai ceto domin in samu ceto. ngam mi hisa halfugo Domin in samu ngam mi hisa ceto. nastugo bone In samu ceto kada in shiga wahala. ngam ta mi nasta yiite fu Domin Allah kada in ɓenɗiyam shiga wuta. ngam mi nasta laamu maako Domin in shiga ngam mi heɓa salaman in samu ngam mi salama. jooɗo e jam ngam mi maayata har abada Domin ba zan mutu ba har abada. so wakkati jonta wakkati je en jooɗata en Lokaci ne da za mu zauna mu gode wa Allah. nden wakkati je min jooɗata bo min Kuma lokaci ne da za mu zauna mu tuna da abun da Allah ya yi mana. tuubu ha yeeso jawmirawo na bana tuubu ha laamiiɗo ba
tuba a Allah ba kaman yin da mumki ba ni sai da ra kan urfina burub ni tubi da lokacin da mutane sun taru zo kwanta sarki na tuba ya so Allah wala ku kuli hoyi go kuli tuba a gaban Allah ba abun da ya fi shi sauki annasta sun duma da da ka shiga dakin ka kai kaɗai a jitta jaumira fa mai gaya ma Allah abun da kake ko anan sai da asere ko ka mana shiga daji kai kaɗai a joda a jitta Allah ko a wani fu Allah daga ka gaya ma Allah duk abun da ka yi zai samu ko alara yin debbo mara ko alara bandira ma on hauta on joda on ko ka jitta jaumira duba matanka ko yan uwanka ku zauna tare ku yi addu'a Allah on hido koy na bana Allah sai alara wa ide na wakati fere sai an tara manya kafin ka yi idan kam da yara tam su ne za su kai ta ayo kun ga sai amma kun ka jaumira amma gaban Allah yana da tsaro to wakati don ta yi tabbiti wakati je hota da haye su lokaci yanzu za mu tuna wakati je tora ta jaumira wakati je yetta ta Allah za mu gode ma wakati je tuba ta da za mu roƙi ka ga to nuni ko jaumira wadani mu tuna da Allah ya yi mana tun kafin Yesu almasihu ya zo wani bunde duniya do kuma ya zo duniya wani yari bone ya sha wahala gamin ko gamma domin na domin ka gam heɓa yonki kire domin in samu rai mai makera mai to nuni ne moi foti wa gono akwai wanda ya isa ya yi wannan moi foti wa gono akwai wanda ya isa ya yi misali je ta me wani bingel bani mi biya be biya to misali ina da bingel ɗa mo ngel ya a ce sai a ce to ɗan na zai je Benin miyer ɗangel bene ngel yaha ɓe fiya ngel ton ɓe mbara ngel ton ngam yimɓe bene heɓa kisnam a doke shi a kashe shi domin mutanen Benin su samu ceto waye je moyi no hiɓe wawi waye zai iya wannan ɗo tanni moyi wawi wa zai amma iya ba tura ɗo ɗan sappo ni a shi kita ɓocen de to a yerɓa bene biya to jonta ka yaha ton ton ngel yaha ngel yara bone ɓe a ce fiya ngel ka tura ɗan bara ngel Benin ga a heɓa ce ya je ya bene sha wahala a kashe shi a wurin domin mutanen Benin su samu ceto wala mo wawata babu wanda zai iya wallahi to do ma sabba wumi tattara ko to kan go ta ha in ina da guda 10 ma zan tattara su dukan amma Allah be en dan mun bi da mu wadi Yesu almasihu turi da duniya ya cire Yesu almasihu ya tura shi cikin duniyar nan o an to yake fahimta ya kai mai baptism wala yake be tuba da mu da mi do mai wara so mutane su tuba domin mai tsarkin na zuwa den o wara o mai ngam hakkeji ni zai zo kuma ya mutu domin zunubi wai bo mai ngam hakkeji kuma ya zo ya mutu domin zunubi to mai yono fotu algo iri akwai wanda ya iya yawan abun da Allah ya yi mana o bi himɓe ɗuɗɓe daga leydi yahudiya fuu e gariri urusalima gaɗi ka yaaki to maako eɓe mbi'a fuu ko woɗa ɗum ɓe gaɗi ƙasan Jerusalem da Judea sun je domin su nemi gafara ngam ɓe gaɗane ɓe waɗanaɓe baptisma nder saangol urdum cikin rafin urdum to ɓe nji'i yimɓe ɗuɓɓe wakkati ma ɓe yaha marɓe basira ɓe yaha ga mutane masu basira masu hankali suna zuwa to enen ma domin ma kana jawmirawo su koma wurin ubangiji baptisma na ngam yago mutine nder ndiyam baptisma ba wai a ji a zuba ka cikin ruwa a fitar ba to ni nder ɓernde ma laaɓay in dai cikin zuciyanka babu haske laaɓay sam in babu haske to ko a suwa nder ndiyam nde ujune ko an sa ka cikin ruwan nan son 99 a laaɓata ba za ka yi haske ngam ha nder mawon Allah ɗo yiɗi domin cikinka ne Allah yake ko bukata a golwa inde Yesu de weeti fu nder ko ka yi ujunere magana sunan Allah son 100 kowane rana nder ɓernde ma laaɓay a mere cikin zuciyanka babu haske a baptisma a jooɗa nder ɓernde ma tam lootude laaɓa tan ko kam zuciyanka ya yi haske su a tabbitina Yesu ɗo lalle tabbatar yaama Yesu almasihu nan zai zama mulki zai Yesu mulki yaamani rayuwa ɓernde ma
zai mulki zuciyanka, olamani juuɗe ma, ya mulki olamini kosɗe ma, da ƙafafu, olamini gite ma, da idanu, olamini noppi ma, da kunne, olamani hunduko ma, da baki, olamani ko a huwata fu. da abun da kake yi duka. Wona waɗi baptisma aɗo laara. Wannan ne ka yi baptisma kuma kana da haske. Aɗo yiɗi bandirawo ma. Kana son ɗan uwanka. ɓe yejjita aya feere In ba mu mo manta yiɗa ba wani bandirawo aya ya ce wanda kam baya son ɗan uwansa ba shi da Allah. ngam Allah o yidde. Domin Allah To kanjum woni ala nder ɓernde maɗa a waɗi baptisma shine ka yi haske a hokkiti a Allah cikin zuciyanka ka ba ma Allah komai naka. ko waɗata ko a waɗta fu Duk Allah abin da o za ka yi waɗata Allah ne yake yi, in Allah bai yi ba kuma bai yi. Allah yecete nda ko mi yiɗi ba Allah zai gaya maka ga abin da nake so, nda ko mi yiɗa accu ga abin da ba na so ka to bari. to aɗa nder baptisma maɗa To ɗo wannan kana cikin ba. amma gaba yayi ɓe suurima nder ndiyam ola Amma furti a in ka waɗi je baptisma an zuba ka cikin ruwa an a fita, furti bandirawo maɗa mo a heɓi ka mata ma fita waɗa haaje dan jigo uwanka da kake da shi ma ba ka buƙatan gani. o fina fajiri o fina o jammo o Ya tashi fita ma da yawa safe. nanda Allah nyau kaza hedino kosngal ma Ya tashi da safe da lafiya maka ce a da ya samu matsala. ko reni gesel ma ko ɓe Sai ya wallahi to ari samu fere wani nyamda ɗan gesa ma gonan shi wanda ka ɓuri ce da wani shanu sun je sun cinye gonan ma da ya fi. to ko baptisme ma nafi Me baptisma naka ya Wala. amfana? Babu. ngam nder mala ai Domin cikinka babu haske. kamar Yesu almasihu ɗo holla min Shi ne o wari ngam Yesu min goto yake goto nuna mana ya so ɗaya domin kowa cikin ransa ya yi haske. bana Yahaya mai baptisma waɗi Ya yimɓe nder mai sangol baptisma urdun ya yi ma mutane a cikin rafin urdu. to enen ma en waɗa baptisme min nder ruhu sheniɗo Mu ma mu yi baptisma mu a cikin ruhu mai tsarki. aɗa hokkiti ɓerde ma fu Shi ne ka ba ma Allah zuciyanka. aɗon waɗa aɗon nder baptisme nder ruhu sheniɗum ɗo ɗowima Kana cikin baptisma ka Allah na ruhu mai tsarki na bi da kai. ngam Yahaya mai baptisma wi laamiɗo mo warata ɗo fa Baptisma ya ce sarkin ko nan da ɓoggol paɗe yana mako jottaba ɓoggol paɗe ɗo ni mo wawata ɓamtugo takalminsa ma ba zan iya to kwanshewa. nde enen en heɓi Yesu mai on en heɓi Kuma mun samu Yesu almasihu. to ta en yejjita moƴƴere Kada mu manta da alherin da Allah. ta en yejjitu barka ko Allah hokki en Kada mu manta da ta en albarkar da yejjita ennam ko Allah Allah. waɗani en Kada mu manta da ko ƙauna da yejjitande fu da en Allah. numta wakkati Kowane dañeki laamiɗo shekara muna tunawa da ko da lokacin. yejjitande fu en ɗo numta Kowane wakkati Yesu shekara wari ha muna duniya tunawa da lokacin da ya zo duniya ngam hakkeji meɗen domin zunubanmu. to en laata enen ma en ɗo yaada be ruhu mai Musamman mu ma muna tafiya da en ɗo mari baptisma goɗɗum ɗo fu nder ɓandu min Muna da baptisma. ɗo laaɓi en ɗo hokkiti komai namu yana da haske mun ba wa Allah. ngam to a waɗai baptisma In ba ka yi baptisma ba, je ndiyam kadi ata na ruwa kan ba zai ishe mu. misali a suwa ne gyawa buta amma ɗum no mari ɗan gunki no aɗa fere Kana da ka je a sa ka cikin ruwa ka fita. timmina sujjada Kana da wani ɗan ɗan gunkin ka wani kwana ka je kana. heɓa seede Kana- wallahi hunde fu Ina so in samu kuɗi komai ya fi ni ƙarfi. to baptisma maɗa Ina baptisma naka wala babu. ni kamata ana yi da sabulu In ma ya ma fi ma da haje har wanka da sabulu ne. Allah famtina en fonda en barkiɗina en Allah ya ƙara mana haske kuma ya taimake mu. Allah tabbitina min nder ruhu shaniɗo Allah ya sa mu zama cikin ruhu mai tsarki. ruhu shaniɗo ɗowamin kone Ruhu mai tsarki ya bi da mu koyo. yesu almasihu maran min fu Yesu almasihu ya zama shugaba. Allah bo hutinira min kodey Allah kuma ya yi amfani da mu. komin mari fulata je mako Duk abin da muke da shi ya zama nashi. Allah ya sa ma magana ta albarka. Amin. min gettima ya jawmirawo min gettima be mosonaji min gettima be daraja min gettima be barka
min gettima ya jawmirawo be golle maɗa ɗe a acci ko nde min ɗo tokko min ɗo dara min ɗo hutinira jawmirawo min ɗo wiya min yettima be ñalade nde barkantere min yettima bo be wakkati ki ngam a waddi min ha reɓirde hitande nde min ɗo siftora dañeki yeeso almasihu ko wari nder duniyaru ngam ko wari o torri o yari bone ngam hakkeji min jawmirawo min ɗo wiyama min yettima be yurmede nde min yettima be yidde nde a yiɗi min minon on min tampuɓe min waɗa ko ɗume amma a yiɗi amin a enɗi min a waɗi isa almasihu waɗa nder duniyaru ngam waɗa hosa hakkeji min fuu ya faɗi jawmirawo min ɗo wiyama min yetti ngam min mbawata min itta hakkewol gotol min mbawata min jafane hakkewol gotol sina be yeesu almasihu amma yidde maɗa on a tuuri min nder duniyaru waɗa ngam min hisa min heɓa kisdam min laata min mayata jawmirawo min ɗo wiyama min yetti min ɗo toroma bo jawmirawo ta accu seeɗan nasta nder ɓerɗe amin hoosa awdi maɗa ko seɗɗa accuɗi fuɗa ndi mawna ndi sembiɗa ndi yaaja ngam ko moye fu heɓa barka jawmirawo minon ma min tokko min tabbita nder barka maɗa daga joni ha keero jode min ha duniya ha min hota min ɗo toroma jawmirawo wallitu min komin huwata fuu wona kuugal maɗa on wallitu min nder kuuɗe amin feere feere min ɗo toroma bo hokku Nigeria fu de'ene joni jam min ɗo toroma bo hokku duniya ɗo fu salaman waɗu laamu maɗa ñamra yeeso mawna ko ndeye wakkati ngam duniyaru fu yiya jaygol dogga warata jaygol ngam ɓe heɓa kisndam jawmirawo musamman miɗo wadda fulɓe ha yeeso maɗa jawmirawo ɗum ɓeɗo heewi nder duniyaru leɗɗi feere feere ha bigeje feere feere fuu fulɓe ɗo heewi amma ndam nder maɓɓe famɗi jawmirawo yurminɓe ya jawmirawo ngam seeɗan ɗo laamani ɓerɗe maɓɓe ko toyi jawmirawo min toroma jawmirawo yurminɓe fuu ruhu maɗa may sarki yaha nder maɓɓe waaja ɓe hokka ɓe wolde maɗa ya jawmirawo ngam ɓe heɓa kislam jawmirawo min ɗo toroma boneji feere feere ko ɓe bontiniri goɗɗo e andi bone on woni ko kuugal ma ko goɗɗo bo anda ko huwa nder bone tan jawmirawo amma yurminɓe ya jawmirawo yurmin leɗɗi ko yiɗi fuu ya jawmirawo ministry amin haali jawmirawo laaman ministry ɗo noddu himɓe ɓe maaɗa wara ngam huwa nder ministry ɗum ngam inde maɗa heɓa teddungal min jettima ya jawmirawo ɗo ngam aɗa walla min seɗɗa seɗɗa min ɗo ñamra yeeso ngam min andi kuugal maɗa noon wayi nder bone nder ɓillare amma ko ɗume waɗay tabbitay bo har abada jawmirawo min toroma walli maɓɓutu laabi ko feere feere wallide rabigeje feere feere an on min ɗo tijja an on min ɗo toro ngam an mari laabi feere feere ya jawmirawo an on ɓomto laabi an mari jinari e ko ɗumejo fo ha maɗa maɓɓutu laabi ngam min kuwa kuugal maɗa ya jawmirawo wallitu min tarata no foɗɗumeji fuu nder inde yeeso almasihu ko woni kisno duniyaru fuu